Bansyong klikti hakani ka imlang ka salang barabor ngijusya kti bat banle ai ru ngijusya kti kabamut ayu Henry tangkawai ka bangila banong yaj bat ngap ya ka ai ka baka jingkhot ka khot yangi lah ka kam ka bayade ban syakri au paj ba lane hakanu kanu ka kam ka ba phis ngau don mon banle kata ya le ban pentulun pade syaka jingba sa sisin ka kenhun ki samla ka NPYF ben usla blog hadin bana kaliang kajongi kinong lum khubor ngilayo cingtip pakani ka kenhun kala lech hiar jurip sa syakawai na ka PHC ka badon hapo ka than penusla kata ka PHC wa share kemut kumta beran-beran ngila lech bantuan jengmut ya unong yalam uba rabok tensong ka ka bau lap hapo ka PHC ka jinglaj uba rabok henin kasngi ka arfnyo tarik ukala lengkot araja arpendriu kala de artan kasngi ka ba u doktor syamladon ka jaka ajing syakri kumta la syuyo penyakren tang bat kinong tray jong ka PHC hadin balayo penyakren bat uba rabok lembat ka kenhun ulapen pau bah kani kalat patai kubor banalor ka jing syakri ka baklan kumbalong ka pongtung hendrei hang ne hang tai le si kidan bet kijing tuko Kibakum ka PSC kaya kendu kawai na kita ka jinglip laj hang ne kidon tang kawai ka generator badru kumbalaya thu da kawai na kanos ka baterai hang tai baka mentang iklim yo la sisnem ka badai na katanat PHE kane ka jingdu ya katai ka kala dai na telong ka baladu na mar ka jing pentre ya ka surok nyu kumbalong menta katai ka PHC kala syuyo da ka baka tanhi na ka wa ka badon na telong na ka shnong wa len mars nyo sngaw mar hi uba rabok ulafun sya USDO katanat PHE kum talayo jingtip baka tanat PHE kala yai budin halor kane baka syusngap nre kala don ke jing bakli halor kane ke jing ut ke baka PHC kala yo ruban bu da ka dor khas hakini kesnem ki baladem nang tade ka kuata ka badon hang tai kumbala pen pau da kistaf bala syuya sa lumsum haju klem da yo ka baklut bat ka bahe kum tade kala wanra ya ke jing bom ngusuk kinong tre jong ka PHC halor kine baro ka NPYF penusla blok kala bu ke jing kular ban lej bu da ka memorandum syau lokal MLA uba prestun tensong baun le ya ka badon kam ka kenhun kala bu jing kularu ban budin ya ke jing ki bala bu ahkman Sesien nga so ban ay ngo ublay ba pelak mengi sesien ban yo ban visit sang ne po wachat kut PHC te kai ka ba ka jingya dan ti ka jongi no kaliang jo ka youth wing kalau mengi ko ban visit haman ti health center tani kita caka ai jing sumar nam tai pat ba jing haman ka CHC ka PHC berarli menta mengi ko ban ai ka jing sumar ka paka nam tai jing pat ba tinga suban ai ngo ublay sibun nomor ba kini ki arli ka poktung bat kini ka wachat kut ya kade kecaka kebangi lap bagi siam bagi biang lut arong sudah hot kidan ki juduna ni antai ha kebade nak kalian cakap wak cer kemut la pun nak kalian jong sister la ya pun sengau badan kecing kedu jing ha kebade ko ya ha kebade kene ka bat cong kene ka certor tadaki ha kebade ka building barang kadang kamret bat kumjur ha kebade kota dan kalian jongi ba kum ka NPOF minya ya budien ya kan ya bat ku en persiang mga hot hindi kung 4% yo kadon kuno ka ba yo nimla perlong ringin persyang na kalian jungi wan ra ka babahan ang mabahatam dum tang jeng pat ba ay mar ka ba bay dip ka kot ka kiya po pi ka de ka spa ba nam ta ka jungi kum kibryo te ni kwa ban ay bapakan mapakatam do takada ka jing visit jungi na ka way ka PHC sa ka way PHC rungi kwa ban pentikana pat ba ini PHC ki de ki babit babyang nam ta kinok sok snong ki jungi sini bat ke hak bai de bat kini kijing ya kenduk jing hak bai de bat ko banjik persko nak kalian joka PHC nang dina po wak cer kemut nak kalian jungi ngin sai budin bat bu ngin ya kenduk hi bat i MLA jongi i madu perstuan tensong ba sim ka jingket kali nak kalian jongi ba ngin kerpa di i ba dolong kabala ba ha ngin persangkat bala oi pina kalian jungi banwan ra kita kijing don kam namanta ka jong suk ke jong pat ba burak koi jongka konsumsi hiper jadi nak kalian jemput sko nak kalian jongka PHC pong wak cer kemut ni jing ya kenduk jing juga beri ko te nak kalian jonga ngalayo banyak keren ba i SDO jongka PHE te hot kila don ki jingwan ban survey nak kalian jongka PHE department ha bai de ka umbah mumdi ang ni po ayu te henre nak kalian cuki kila ong hi bakin dang budien cucu nomor kamde besuk ong pi nomor ba menchwa ka adon katong long re hadin baga jing ti surok long la duk no katong long te henre menta nak kalian jongka PHE department kendang ya budien ke haban wan ban pet biang ban survey kendang bakin yo ban wat yo ka telong ka ban namanta jonga deka PHC pat dia ka badi kata nak kalian gajongi hingin ya ban ket klik habdan kata responsibility ban ya budien gendum ap aduk bakanda
yok kepending dengan nyai budin nak kapor kenang ba kan camping state ya kena kam kenang ba ka umbam umdi ni pop PhD wasar kemut kan yo kan ni kau PhD wasar kemut kan yo ka umbam umdi ke babi pebiang umdi batang ke umbam umdi wat di jaka toilet itu kenang bala dab don ko umhi kan yo ka jaka sabar ka ba khut pasubah te hak badi ko kotor gitu nginang hab ngin satho sai lokal meli jungi madu kan kam ka kencaman merendam bangin ayo cucu yaki kota nomor ba kembal apun sengau nak kalian juki staff ni besar ke kota ke ba teng la suya tinggian lang haju te ha kam de ke besuk mai pi ban ya tinggian lang haju dengan ya persiang nak kalian jungi ban ya bu merendam badu ban budin om de ta mangin culi bu merendam ngin budin ru kenang ba ngin pentikna ba kanika PhD hawa syar kemut kenyo ka cu ki kota sakatu kan ni arlai tali ke ban pensuk yaki staff ni bawan ban cuma sa nama taban ai ke jing syakri ke dong tan jungi Boleh sih bang.